Diama, igitondo cy'umugisha, weekend nziza ndetse n'isabato nziza akuba dive. Urakaza neza none ku muryango DACCO Sport ya YouTube kugeza Amakuru Sport umunota ku munota n'amakuru meza kandi agezweho. Amakuru yo ni menshi cyane, many updates. Iminsi ya nyuma 10 isigaye kugira ngo transfer mercato yisama irangire. N'amakuru menshi cyane cyo ngusaba kubana natwe umunota ku munota, isegonda ku isegonda. Reka rero uyu munsi tuganire ku makuru agiye atandukanye. Liverpool, Barcola situation bigeze, turaza kuganira kuri Minteh, turaganira no ko bita Mbaye kuva mu muryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain n'undi bikomeje kugenda byombi bikomera cyane, ndakubwira aho bigeze. Turaganira kuri Barcelona, Alvarez gahunda ye igeze he, ese Barcelona yabigifite amahirwe ashoboka? Turaza kuba tugenda tubivugaho. Turaganira kuri Casado, tugane ndetse no ko bita Balde. Ibyo byose turaza kugenda tubicamo. Turaza kunyarukira no mu ikipe ya Manchester United, Carlos Bareba, ndaza kubwira na Spurs amakuru arimo agiye atandukanye. Icyo ngusaba rero ni gukora subscribe niba ari bwa mbere, cyangwa se wakunze ibyo dukora, gusharinga, kulayikinga, gusiga igitekerezo cyawe muri comment section kugira ngo ibi biganiro bijye bigenda bikugiraho umunota ku munota. Ntibagirwe no gufungura notification yawe kugira ngo aya makuru ajya kugeraho inyambere. Reka rero twise cyane twanzike duhere mu makuru ya Spurs. Bamwita Savinho, umunya Brazil w'imyaka 22, yamaze kuba asinyira ikipe ya Tottenham Hotspur. Bizambi ubuzima yateganyije kuri uyu munsi wo kwa gatandatu kugira ngo ajoining ikipe ya Spurs avuye mu muryango w'ikipe ya Manchester City. Ikindi kandi amakuru ndi gukura i Manchester City kuva kwa Fabrizio Romano, Mamushi w'imyaka 28, uyu mwataka nkuko Roberto Di Zerbi yifuje kuba yabona undi mwataka wo kwifashisha hariya muri attack, sitting striker, yamaze kuba yemeza ko nayo ibiganiro ngo bigeze kure cyane, ngo igisigaye ngo ni details nyuma kugira ngo n'uyu Mamushi abe ajoining ikipe ya Tottenham Hotspur avuye mu muryango w'ikipe ya Manchester City. Aba bombi bavuye muri Manchester City kubera ikibazo cy'igihe cyo gukina, no kuvuga ngo ntago babona playing time ihagije, niyo mpamvu basohotse mu muryango w'ikipe ya Tottenham wa Manchester City bajoininga ikipe ya Tottenham Hotspur. Ariko none muri Tottenham Hotspur ntuze kwibagirwa bita Kuri Gakpo, kubera ko nawe Liverpool iramuka isinyishije abakinnyi irimo iragenda ishaka, n'undi Kuri Gakpo bifite amahirwe menshi cyane yo kuba yibuze kuba ihita imurekura. Tottenham Hotspur, Roberto Di Zerbi ni umukinnyi ku rupapuro uwa mbere yifuza ku ruhande rwe rw'ibumoso. Ni nayo mpamvu rero nkubwira ngo ntiwibagirwe ko Kuri Gakpo nawe ko ashobora kuza gusohoka muri Liverpool ajoininga ikipe ya Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur muri uyu mwaka irarindwa mu bibyatari kubera ko ntibyoroshye. Muri Liverpool bamwita Barcola, ariko mbere na mbere yuko njya kuri Barcola bamwita Minteh. Uyu ni umunyagambia ukina muri Brighton of Albion, yari mu kibazo cy'imvune kugeza kuri uyu munota, ariko ngo aka kanya ibiganiro hagati ye n'ikipe ya Liverpool byagenze neza mu magambo, agreement mu magambo zamaze kuba zigenda neza. For some times uyu mukinnyi n'ikipe bamaze kuba bazumvikanaho, ni ukuvuga ngo rero uyu Minteh agiye kuba aganirizwa n'ikipe ya Liverpool mu bijyanye no kuba hasigaye kuba Liverpool iri buvugana niyo bita Brighton of Albion, kubera ko iyi kipe ya Liverpool yamaze kwitanga n'izindi miliyoni 60 ziba rejected n'ikipe ya Brighton of Albion. Ubwo ibiganiro bisigaye bya nyuma ni ukuvuga ngo bagomba kuganira ese nangahe twakongera kugira ngo tubone uyu Minteh, uyu mukinnyi w'imyaka 22, uyu muwinga macacana, nubwo adafite imibare myinshi, ibitego 3 na assist enye muri Premier League umwaka w'izo mu 34 yakinnye, ariko ngo Liverpool ngo imubonamo umukinnyi wo kuza kongera imbaraga muri Liverpool, ngo ariko mu busatiriza ariko na hantu iyi deal ihuriye ni ya Barcola. Twirukana cyane kuri Barcola, ni ukuvuga ngo Minteh naho bigeze, hasigaye ibiganiro hagati y'amakipe yombi ku mafaranga kugira ngo barebe ese niki cyakorwa. Barcola rero mu muryango w'ikipe ya Liverpool na Paris Saint-Germain nta kirahinduka, ibiganiro aho byari biri niho bikiri. Liverpool cyari gukomeza kunegosia kugira ngo irebe ko bayigabanyiriza. Aka kanya Paris Saint-Germain ikomeje kugenda ibanira aho yari iri. Ni ibiganiro by'amafaranga bisigaye mu gihe cyose Liverpool izireka ikavuga ati amafaranga twemeye kuba twayatanga, Barcola azajoininga. Kubera iki? Barcola kuva igihe cyose Liverpool yamwifurije, yifuje kuyijoininga, yakunze umushinga, yakunze gukorana n'umutoza Anthony Iraola. Igisigaye ni ibiganiro hagati y'amakipe yombi, Liverpool, Paris Saint-Germain, ku mafaranga kugira ngo Barcola aze kuba joining ikipe ya Liverpool. Kandi Liverpool irifuza nkuko umutoza Anthony Iraola yabivuze
ngo dukeneye gusinyisha abakinnyi b'imbere babiri cyangwa se abakinnyi undi umwe kugira ngo iyi South America tube tuyisojemo gatoya. Kubera iki bifuzagamo Mbaye na Bradley Barcola, ariko kugeza kuri saha Mbaye birashoboka yuko biri buze kuba bigenda bigorana. Kubera iki ntabwo Liverpool yiteguye gutanga miliyoni 210 ku bakinnyi bombi, yiteguye ko yagura umukinnyi umwe. Ariko nanone ikiri kuvuga kuri Mbaye nuko Liverpool yakunze Mbaye, iranamwifuza cyane, kandi na Mbaye yifuza kujya muri Liverpool. Ahubwo ikibazo gihari ni kimwe, yego nibyo Mbaye Bradley Barcola barekaramye iminota yo gukina nabo muri Paris Saint-Germain ndetse no kubona umwanya uhagije wo gukina. Liverpool barumvikana kandi bigenda neza kubijyanye na person terms, ariko nanone ngo Liverpool ntabwo yiteguye gufata miliyoni 30 cyangwa 70 ngo yishyure kuri Mbaye w'imyaka 18. Yumvaga wenda ari miliyoni 40 cyangwa 50 kugira ngo yangize iyo deal. Ni nayo mpamvu byakomeje kugenda bibera ikigeragezo cyo gusinyisha Mbaye. Rero yamaze gushyiramo imbaraga ko bita Yankubu Minteh kugira ngo irebe ko yamugira umukinnyi yazana wo kongera imbaraga mu busatirizi bwa ikipe ya Liverpool. Ariko nanone ikongera no gutekereza ko bita Bradley Barcola ku ruhande rw'iyo deal yonyine inaho ishyize imbaraga zose kugira ngo irebe ko uyu mukinnyi w'umufaransa w'imyaka 23-24 bamusinyisha mu muryango w'ikipe ya Liverpool. Bradley Barcola rero ni inkuru igiye kunyagaza iyi transfer mu minsi ya nyuma, kubera ko ntago biri buze gufata uyu munsi cyangwa bifate ejo. Ariko nanone iyi deal mu minsi ya nyuma izaba ishyushye byatari, kubera ko Liverpool irifuza umuwinga wo gusimbura Mohamed Salah, kubera ko Bradley Barcola afite ubushobozi bwo gukina ziriya mpande zombi kandi akazikina neza. Ni nayo mpamvu umutoza Andoni Iraola yifuje kuba yakorana n'uyu mukinnyi Bradley Barcola. Ni nayo mpamvu mubwira ngo rero Liverpool, Bradley Barcola, Yankubu Minteh aho bigeze birashyushye cyane. Ibrahim Mbaye byo bizaterwa n'igiciro cya Paris Saint-Germain. Niyemera kumanuka ajya kuri miliyoni 40 cyangwa 50, Liverpool bazavugana. Ariko 60-70 ngo Liverpool ntiteguye gutanga kuri Mbaye. Ariko Bradley Barcola ngo negotiation ngo zirakomeje cyane, ngo kandi barimo baraganira cyane kubijyanye na person times n'umukinnyi n'ikipe. Byo na issue irimo aho bigeze kugera kuri zo saha, ni ikibazo cy'amafaranga agomba gutangwa kuri uyu mukinnyi kugira ngo Bradley Barcola ave mu muryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain ajoininge ikipe ya Liverpool mu Bwongereza. Twirukanye cyane rero bamwita Alvarez mu muryango w'ikipe ya Barcelona. Uko bimeze nta kirahinduka, Atletico de Madrid nta girahindura ikintu na kimwe ku ruhande rwa Barcelona kuri Alvarez. Barcelona ikomeje kugenda ipushinga, ikomeje kugenda irindira itanga icyizere, ikomeza kugenda ivuga ati reka tukomeze turebe ko byakunda. Ariko Atletico de Madrid ntago irimo irabikozwa habe na gatoya. Angel Igir yamaze kuba atangaza ku CEO w'ikipe ya Atletico de Madrid biteguye kuba bari bugarure urwego rwa Alvarez, ni umukinnyi wa Atletico de Madrid ndetse ngo n'umuprofessioneri, ngo barifuza kuba bamugarura urwego kubera ko ntago bifuza ko hari aho yajya. Ejo ubwo uyu mu director sportif w'ikipe ya Atletico de Madrid bita Mateo Alemani yajyaga mu Bwongereza agiye kureba uwo bita Nicolas Jackson kugira ngo baganire kubijyanye no kureba ko bagura uyu mwataka Nicolas Jackson. No kuvuga ngo ibiganiro bari kuganira n'ikipe ya Chelsea, abo muri Arsenal bahise bamuhamagara baramubaza bati se Alvarez bimeze gute, ese ni gahunda ki, ese birasaba iki, ese kugira ngo asohokemo byasaba iki. Ikipe ya Atletico de Madrid yagaragaye n'uyu mugabo witwa Mateo Alemani, uyo director sportif wayo, yahise abwira ikipe ya Arsenal igijyanye n'amafaranga, ibijyanye n'ibintu byose bifuza. Ngo Arsenal byumvise bumva birahenze cyane, bumva ni ibiciro byo hejuru ku rwego rwo hejuru. Arsenal isa nkaho icitse intege byataye. Gusa bakimana no kubikoza umukinnyi Alvarez yababwiye ko atarafungura imiryango yo kujya mu Bwongereza habe na gatoya. Icyo yifuza no kujya mu kipe ya Barcelona kugeza kuri uyu munota. Aka kanya rero Atletico de Madrid ikomeje kubwira Alvarez ko itazigera ititeguye kumugurisha mu muryango w'ikipe ya Barcelona. Ariko nanone ikipe ya Barcelona nayo ntago biri kuyorohera na gatoya cyane, kandi n'uyu Alvarez akomeje kugenda avuga ko yifuza kujoininga Barcelona. Nicyo kintu cyonyine ari gutekereza mu mutwe we. Ndibaza bino bintu aho biri buze kuba bigenda bigana. Gusa ikigaragara cyo nuko iyi deal ya Alvarez kujya mu muryango w'ikipe ya Barcelona yakomeje kugenda igorana cyane kugera ku rugero rwa 99%. Birashoboka ko bishobora gufeiringa, kereka ryahirwe rimwe riza rifite imbaraga rigakora ku munota wa nyuma, dore ko transfer izo ntawe umenya uko bigenda, ntawe umenya uko birangiye. Gusa ikigaragara cyo nuko Atletico de Madrid yimanye Alvarez mu muryango w'ikipe ya Barcelona. Barcelona rero ngigomba kugereza ayandi ma option, kubera ko barimo baravuga Lautaro Martinez, nubwo Inter yamaze kubivuga ati ntago tuvugana n'umuntu uje gushaka Lautaro Martinez kapiteni wacu muri buno buryo mu minsi ya nyuma, ataraduteguje ngo dushaka undi mwataka
ibyo ntago tubikozwa. Kugira ngo bamukuremo hariya biraza gusaba ko bahendwa nabo cyane. Bajya kwa Luis Suarez muri Sporting SP kababwira ati miliyoni 80 mutazifite ntacyo dushaka kuganira namwe. Deka kavuga ati ntago twatanga miliyoni 80 natwe tutanegosiye. Sinzi aho bibuze kugenda bigana, ariko nanone urugamba rw'umwataka muri Barcelona rukomeje kugenda rugorana. Inayo mpamvu nkoze kugira ngo muri Barcelona ngo uwo bita George Mendes, uyu ni directeur sportif kamachacha rukomeye cyane hano ku isi, yari yagiye muri Espagne kuganira n'uwo bita Casado umukiriya we, ndetse no kuganira na Balde n'abakiriya be. Casado yego nibyo bigomba kurangira, agomba gusohoka muri Barcelona muri isama Amerika uko byagenda kose, aho ibiganiro bigeze. Hari amakipe menshi akomeje kugenda avugana nawe mu Butaliyani ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, muri Saudi Arabia Pro ndetse no mu Bwongereza. Ni ukuvuga ngo bategereje kumenya ese ni ekipe iri gutanga ibikenewe byose cyangwa se ibyiza kugira ngo babashe kuba barekura uyu mukinnyi muri Barcelona ajoining izindi kipe, kuba nawe yifuza kuba yasohoka. Ikindi kandi ku ruhande rwa Balde, uyu Balde ni impande za 50 kuri 50. Ni ukubera iki? Balde hagize proposal nziza iza muri Barcelona, uyu mukinnyi ashobora guhindura mind akaba yajoininga ikipe. Yo kugeza kuri saa ku ruhande rwe ntago abikozwe gusohoka mu muryango w'ikipe ya Barcelona. Ni umwana w'ikipe, ntago yifuza gusohoka muri Barcelona habe na gatoya. Ni ukuvuga ngo uyu mwana ntarigira avuga nawe ngo ndashaka kuva muri Barcelona, no gutegereza gusa. Nanone kubera ko Barcelona habonetse proposal nziza yayifata, birashoboka ko yamusohora. Mendes rero abakiriya be bombi baganiye mu buryo kugira ngo barebe ko Manchester yifuza uyu Balde nimero 3, ariko nanone proposal nziza nizamukura muri Barcelona mu gihe cyose Barcelona itaba yabishimye umukinnyi w'ubwe ku giti cye, nta nubwo nifuza no gusohoka mu muryango w'ikipe ya Barcelona. Aya makuru niyo ari muri uyu mupira w'amaguru akomeye cyane. Icyo nakubwira cyo nuko Premier League muri uyu munsi nabwo iraza kuba igenda igaruka cyane, amakipe agenda acakirana. Manchester City, Bournemouth, ikipe ya Manchester United ni yavuye mu cyiciro cya kabiri ho gatoya. Ikindi kandi Liverpool ndetse n'ikipe ya Newcastle. Urumva ko no kuwa mbere ari Fulham n'ikipe ya Chelsea. Ni imikino igenda izamuka muri iyi weekend ndetse no kuwa mbere. Uvuga ngo mukomeze kuryoherwa n'umupira w'amaguru, mukomeze kuryoherwa na Premier League, abantu bamwe muyikumbuye. Ikindi kandi mukomeze kuryoherwa n'amakipe yanyu. Arsenal yo murabizi ko mu ijoro ryashize yarayibikoze kandi bikora neza kandi cyane. Dusoza cyane rero Manchester United, Carlos Balde byaraye birangiye. Murabyibuka yuko ikipe ya Manchester yatanze miliyoni 35 z'amapaundi kuri uyu mukinnyi Carlos Balde. Ikipe ya Brighton of Albion irazirejectinga, noneho byamaze kuba birangira hagati y'amakipe yombi, ndetse Manchester United yamaze kuba yemera ibyo bumvikanye. Ikipe ya Brighton of Albion miliyoni 65 ndetse na 5 z'ama add-ons mu muryango w'ikipe ya Brighton of Albion miliyoni 70 nizo ugiye gutangwa ku mukinnyi wita Carlos Balde y'imyaka 22 umunyakameroni. Nubwo yibere no mu kibazo cy'imvune, ariko ntago ari imvune idasanzwe, ni imvune izayitikira vuba. Carlos Balde rero uyu sitting midfielder agiye kuba joininga ikipe ya Manchester United avuye muri Brighton nyuma y'igihe kinini cyane Manchester imaze iri kumwifuza kuva ku bwa Bin Amorim kugeza kuri uno munota. Aka kanya rero Carlos Balde ni umukinnyi uri buze kuba muri iyi weekend akora ibizami by'ubuzima nkuko twabibabwiye mu masaha 28 cyangwa 48 byaraye birangiye ku mugoroba washize mu masaha 48. Carlos Balde, Manchester United ibonye umumediateri mwiza nimero 6 yifuzaga kandi w'igihe kizaza, ni umukinnyi w'aka kanya ndetse akaba na promising player mu gihe kizaza. Ubwo urumva ko iguriye rimwe. Icyo nakubwira rero Manchester igisigaye ni ukugura left back nimero 3 wo kuza gufasha Luke. Ese muri kubona ari inde Manchester izagura uyu Balde cyangwa Newcastle izafungura imiryango kuri Lewis Hall? Ko Arsenal yamaze kubwira Manchester yuko uwo bita Lewis Kelly atagurishwa. Ndagushimiye cyane rero, ndagusaba gukora subscribe niba aribwo bwa mbere, ndagusaba gusharinga, kurayikinga, ndagusaba gusiga igitekerezo cyawe muri comment section kugira ngo ibiganiro byose bijye bigenda bikugeraho nyambere, cyangwa se igitekerezo cyawe kize kuba aricyo kigenderwa mu biganiro bikurikiraho. Ikindi kandi ndakwibutsa ko ni DACCO n'umuhondo mwijyimerekere muri bombe Diama. Umaraga football is always my life, na Rwago Imana ikomeze kubana nawe. Amakuru ya sport yo nakagaruka. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista, no bye bye.